Assalamu alaikum, musulmon bir tuğanlar, sizler men Bazarxar tuğanlar. Bugün 23 mart, Жалбас шаарындабыз. Рубль көрүш баларын көрсөтүп беребиz, az туğanlar buyursa. Like basıp подписаться etip колдоп коюңуздар туğanlar. Бизде 100 миңдей адамдар көрүп, ошонун 98% лайк баспай подписаться этпей көрүп туğanlar. Лайк басып, подписаться etip колдоп коюңуздар. Бир эле колуңар үчүн тийгизесиңер болду туğanlar. Анда эмесе биз баштадык. Туğanlar, Эко Ислам банк доллар 96, мына Rubl 85 birden sattı degan. Ayıl banklardan dolar 97, euro 107, ondan rubl 90 satılışı 90 tane alın 1,05 tinden sattı degan. Tenge 11. Onlar like basıp durumuzda like'tan yağdırıp sevmesinler. Bayit şun bank 90'dan alıp 1,03 tinden sattı degan 90 tinden alın. Dolar 96, satılsan 99 degan. Finko bank olanlar. 91'den alıp 103'ten sattı degan bularda. Dolar 96'dan alıp 99'dan. Евразийский bank 96 rubl 90'dan alıp 95'ten satıp жатат degan. Banktan rubl alıp degan, rubl berбейди degan banklardan.